Dilolostro YouTube channel laha hi le xigodini. Tshikelela kunupu leyi nga tsariwa leswaku subscribe na xitlokwana u fike kona exigodini xa Mampela. Hi bombisa ririmi rero. Swi tikomba Dr. Joe Shirimani eka lembe ra 2023 va dye biriviri kumbe ku kwata ngopfu hileswaku va karhele ku lunga. Hi fike hi vona va posta ka xiyenge xa mabulu xa Facebook laha va nga vekela xithombe xa Hamele. Swi le rivaleni leswaku hi N'wendzamhala loko va ya humesa album va ya tirhisa Hamele. Hi ta va hi swi vonile Mr Post va kombisa leswaku va ya tirhisa ximoko kumbe va ya tirhisa samboko. Hikuva loko hi languta eka rikamba ra album ya vona mi ta swi vona leswaku va khomi samboko leyi va ya ku yi tirhiseni hi N'wendzamhala. Se Dr. Joe Shirimani va ya tirhisa Hamele. Loko u ze u tirhisa Hamele ku va u ba munhu u bela ku dlaya u bela leswaku a nga ha bubabubi. Se hi ndlela yin'wanyana hungu leri va hi tiselaka rona Dr. Joe Shirimani va kombisa leswaku hi N'wendzamhala va ya bela ku dlaya. Leswi swi nga vulaka leswaku Mr Post, Mr Power Sibuleza Ndlovu lembe leri ve le khombyeni. Swi tikomba Dr. Joe Shirimani va karhele ku lunga. Kambe hambi swi ri tano hi langutele na December Revolution ya Sergeant Mbatani na yona yi nga ta huma hi N'wendzamhala. Se swi tikomba ingaku ti ta va ti karhi ti gwabana hi N'wendzamhala lembe ra 2023. Naswona Benny Mayengani the President va tivisi leswaku eka album ya Dr. Joe Shirimani leyi nga ta huma hi N'wendzamhala va ta kumeka va hoxi xandla ka tinsimu ta ku fika 5. Va ta va feature ka tinsimu ta ku fika 5. Se mi ta swi vona leswaku kahle hi N'wendzamhala ku la ku beliwa ku dlaya. Leswi hi la ta avelana na n'wina eka Dilolostro YouTube channel. Loko mi nga se subscribe eka channel ya hina hi kombela nseketelo wa n'wina. Ka n'wina mi nga subscribe hi ri xandla ehenhla ka xin'wana xana. Nseketelo wa n'wina hi wu khensa hi tlhela hi vuyelela. La ka Dilolostro YouTube channel hi le xigodini. Leyi i channel ya n'wina ya ka Gasa.